Kajing ay mensim at kajing kemen kalami pau haka Meghalaya Games haka bai kong marbarisha empada sau senam kerta iha berpinbit pinbiang yeladi Jingiakhun haka jingele akai senda lang bat ikun kenthe jong itu yai bah empada ibadang sau senam kerta berkini armut Jingiakhun lang haka senior women's category haka 10 meter bat 10 meter rifle event berkawai part kande haka 10 meter bat 10 meter pistol event. Kajinga ilanti jo kini arngut ka Kmie Shi kajing klan ka yeng ka sem banyai ringkat lang ban punur long ka jing phos niu ka jongki kani bro klawan long hadien bi kong marbarisha isngo yo mensim na kajing sotanar ka khun ban siat pistol berkat barang ya kipor ijialam ya ka khun ban shahi kai ha ka siat pistol bar ai mensim ya ka habayo i baka khun ka kiyo ka kamele ka ki Jingiakhun beper ikong marbarisha lasdang banyai thamai ka jing em jongi ban mi shakmat haki kamle kai ngai kup leiru sorkar ba kalap lilat yang ni hakani karansan ya Lehkai komju kena bat kirang ba komju ngila bat ban Lehkai really ka sports department ba ka government baka support dingi bat bakala aila dingi mangin shimenta hakani ga games to drugs and let us make this state a drug free state.